Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, kat sini Kensudity nak sharekan kepada kawan-kawan, okay? Kepada kawan-kawan yang dah up spec 53, 54, 55, 56, 57, 62 blok yang besar daripada standard, Kensudity showkan kawan-kawan pakai oil pump CDT padu. Fungsi dia untuk mempercepatkan minyak enjin 40 daripada enjin sampai ke head block. Apabila kawan-kawan bawa slow, bawa biasa-biasa, okey lah, tak ada masalah kalau kita pakai oil pump standard. Tapi dia akan jadi masalah kalau kita main jauh, main highway, main ladang, okey. Main ladang kita memang agresif. Banyak kita main pick up, okey. Pick up tu lama kita main. Lepas tu top speed tu kita main lama. Lock throttle, okay. Jadi untuk elak daripada jam panas, minyak lambat sampai ke head block, Kensudity showkan kawan-kawan pakai oil pump CDT padu. Jadi yang ni order daripada Tuan Musainol 8872, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Dia order untuk oil pump CDT padu PNP A5 high power. Jadi apabila kawan-kawan pakai oil pump CDT, minyak engine 40 tu cepat sampai, cepat pancut ke kawasan head block, okey. Minyak tu akan cepat sampai ke komponen camshaft, bearing, rocker arm. Jadi untuk melindungi komponen head block kawan-kawan, okey. Jadi untuk elak daripada jam panas lah. Kalau tak pakai, berlaku jam panas dan motor kawan-kawan akan mudah jam lah. Kita bawa gear 4 tu, piap. Macam tu. Habis, okey. KO. Jadi jika kawan-kawan berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor Kensudity di bawah. Terima kasih support.